I gde ste bili dobrošli na ovu epizodu na kanalu Kako ovo. Kao što vidite, radimo recenziju gaming miša Jetion JT DM S056. Ovdje vidite, ima 3200 DPI-a, gaming miš, naravno, to sam već rekao, i imate sa strane kako izgleda i sada tu vidite ovo sve ostalo, šta piše itd. I evo ovako izgleda miš, odozgo je prelakiran kao da je gumiran. Gumiran je odozgore i baš lepo prijanje u ruku. Ovaj kabel je od nekog kanapčića nešto je uvijeno, što znači da se neće previjati, uvijati i tako dalje. Odozdola evo šta vam piše. Nemojte da vas buni ovo Made in China, mislim pravi Kinezi Jetion. Ovdje ima dva dugmencita, ima ovdje jedno i scroll dugme, lepo prijanje u desnu, a i lepo prijanje u levu, pa ovi što drže u levim rukama miš, levoruki, može njima, malo im je zaguljeno samo zbog ovih dugmića ovo. Ovako izgleda ovaj ulaz miša, fokus me zezam, evo ovako, vidite, i to bi bilo to. Evo kako sija. Baš lepe boje, baš to sve. Na početku je bila crvena, nisam uključio snimanje baš na vreme, ali nema veze. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, share i sub. Ništa ljudi, vidimo se do sljedećeg klipa. Poz!